Ukeni kakhulu nizoxhumana la khona bephawula khona ngalolu daba kodwa ke siyajabula futhi siyayishaya isifuba siukhozi FM ngokuthi nakuba isikhathi sakho lesiyosphesona kuyisikhathi sokuthi uzokhuluma ngomculo wakho kodwa wathi cha anginankinga ngokuthi ngiphawule ngodaba olithinta umufi uSenzo Meyiwa nakuba ngingezele khona la kodwa ngicela ukuthi ke ngiphawule njengalo ukuze abantu bazi uhlangothi lwakho noma lwenu nindodadweni ukuthi lume kanjani ngoba manje ningayitholi seniboshwa ngabhande linye nesigameko esihlungu kangaka esehla ngonyaka ka2012. Yebo. Thingiqalela 2014 ngexolisa. Yeah. Thingiqalela Tshatha ever since kwenzakala lesehlakalo besilokhu sisebenzisana namaphoyisa. Even Saturday ngomgqibelo bengise police station ngihlale lapha kwaze ngifike ngo3 kwaze u12 ebusuku silokhu sixazulula yona le ndaba lena sinikeza amaphoyisa sonke statement abasidingayo sisiza nathi ukuthi la singakwazi ukusiza khona ukuthi baze bafinyelele ekuthenini bathole labantu abenza lento. Yep. So mhlambe ungasibeka nesithombeni ngiyazi ukuthi udaba lobuhlungu lolu luvusa amanxeba kodwa mhlamba usakhele isithombe ukuthi lesi sehlakalo senzeka kanjani esanishiya nishaqekele kangaka ngalobu yabusuku. Kwaku iSunday ne sibuya eshowini ezayise Dorothy Ngembe masibuya lapho sibuyela nje sijabulile kumnandi sithathe nomngani kaSenzo lapha eSpirit View phezulu besuka eThekwini uTumelo nangempela sifike endlini sihlale kube mnandi sidleke ukudla lokhu mawu bekuprepareile kwaSunday njengenjwayelo. And then makusuka lapho kube sentambama mase kuba sentambama besulongo yafone ethi ngiyeza ngithi naye alright hayi ungeza ke inkinga yikho ngoba vele umawu bephekile. Hayi nangempela afika athi ngimlande ngaphandle ngimlande ke ngaphandle singena endlini and then kudliweke uyabona sengiyasummarize. Kube njalo makusadliwa kanjalo kube kungena abantu eminyango mabe ngena abantu eminyango bathi khiphana amafoni nemali. Hey babe sasho kanjalo ngithatha ifoni yami ngifake phakathi komqamelo nosofa uyabo makusenjalo kusuka umulongo obuhleli ngapha esandleni sami sokudla asuka umulongo aphushe lo muntu adlubulundele aphuma hambe. Hayi makusenjalo kube ukhela baleka ngene ekamereni lele kungelami eliqondane nekhishi yabo makusenjalo nathi sisukume ngoba sesibona ukuthi nangolongo usesuke waphusha lo muntu nathi silandele sibambe lo wesibili yobephushana nomnyango kakheli simdudule manje siye naye emnyango sithathe nalo omunye naye simdudulele lapha emnyango manje omnye hayi bephansi phezulu and then ukuthema kusuka kanjalo kwasha isibhamu. Sure. Makusha isibhamu kanjalo ngibaleke mina ngiyongena ebathroom mangibaleka ngene ebathroom angibaleka ngedwa ngibaleke no tu cha utu cause ube la eceleni kwami cause kusho ukuthi le bullet edlule la idlule sayizwa utu ingane cha utu umngani phezulu eSpirit View yebo abaleke kangena ekamereni kube uzukuzuke ngizwe ke mina ama gunshots amabili after lapho ngise bathroom ngipopole ngomnyango wase bathroom nakhona ngipopola ngilezansi phansi and then makusenjalo ngibone nangusenze igijima eyoyifihla phakathi kwe stand no sofa ngithi nayi bo ubalekelani manje cause ngiyazibuza ukuthi ayibo kwenzakalani makusenjalo ngibone nomana uyalandela na ukhela ulandele emva kwaSenzo uyamemeza ayibo sizana umyeni wami hawu makusenjalo nangusenze eqethuke ebheka phezulu and then lamadoda apha sephuma aphula kundlela abaleka manje cha khona uthe uma ehlala esofeni kanjalo wafika lo mfana ethi uzothatha ifoni kakhele ebicharger phezukwe S4 ebicharger phezukwe sofa ngala usenze bewelinga khona methi uyafika lo uma ethi uyayithatha ifoni ethi uyayifihla kanti umfana umbonile wafika umshange ndololwane eswini uma walahla phansi ifoni umfana wathatha lokhu ngubuka ngise bathroom ngifihle bathroom ngipopola iminyango and then makusenjalo aphume ukhelele lokho ememeze njalo mayimemeza kanjalo nami ngiphume lo mfana yambili ngithi ngiyafika ngosiza ngikhuphi konje ifoni ifake phakathi komelo ne continent ne sofa ngifike ngiyadala ngasimbula ukuthi kodwa nkosami dayila ikonje number